ihun ol lutaka khan imit ron titlai bero le movie chi shang action horror romance le series monom tak tak mani chong nge ya i en theinan Zostream mobile application kan ome Zostream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV changte in all samte ya download mai thei ani e Kaile ahun lai ti ani boka Miss Universe ron ti deuh chen mayang o nimin lama Miss Universe President Raul Rocha chuan interview ma chona Mexican journalist Adela Micha chuan Miss Universe nei tu Raul Suzo na poimo tak tak thiam takin azot chuak chewa pakhat na atana Miss Cote d'Ivoire thanlo na chante thlengin Raul Rocha chuan asoi chuak Miss Cote d'Ivoire karon ti maya alam dan hi English le Frenchin a om sang thlap mai bok si a lam fu po hara lam thiam po har boka kalau lam dik zan lawani chuan min lo sha thiam sha mai don nya Boruak cha to sanen Miss Universe President Ber Thusoi te awang hian tuna po hian an buai na hi azwal phani November ni somni pakhat khan Raul Rocha chuan Adela Micha nen anin biak na a Miss Universe alei chu a in chhir ki apoma Adela Micha chuan ilei hi in chhirem ti azo deuh kher bok nen atira Raul chuan zo na chu ape hela ma se Adela Micha chuan mipui te sha cha kani ti sha in zo chuang nge ya tumani atopa Raul Rocha chuan a in chhir ki apom chiang ta a in chhir mai lo ni lo Miss Universe chungchanga neu atam tarutuk le antun lai boruak rit tak ti awang hian Miss Universe chu shal mai alo du hialani Raul Rocha chuan heti hian soya enchin na ang deuh hian ni a relay race ang hian ni tunge ka hlan chhon anga ti Miss Universe organization hi Donald Trump khan chhatakin kumsang khat zakwa somkwa paruk achanga sang ni som panga chhum khan en kola Donald Trump ata ani lai kha best era tia soizu yani a mase kumsang ni som panga a Donald Trump chuan a shala Donald Trump en kol to lo nuwa chang chia hian Miss Universe a neu alo om chhota ni result chungchanga po politics le sumthil ti theina awanga pakhat na ni phu hau lauten crown an hon changa tam tia soizui ani bok tuna Miss Universe nei tu ni mek Raul Rocha ana en kol nuwa phei hi chuan buaina atam hle ti hairuala ni lava masele ama Raul Rocha hi president le anei tu ber honor ber ni ma se thu nei na anei pumplum vek bik lo share po hi za somnga achanga shareholder president owner ti ni ma se engkim athunun vek theibik lavani Raul Rocha berin Miss Universe organization shal atum deuh thu le alei chu a in chhir ti apom nuwa chung lama fel lo lian tak tak om ngei ti asiat veka Miss Universe lutna po atla niam nge ye Raul Rocha soizel dan chuanin ama chu Miss Universe nei tu berle president ani a mase mi sang sangin thu nei anron tum chin chu a hne tak zet ti na soya Mishang shang hian an du danin min thu nan tum chin an du dan anga kalpui an tum ngot china mi ka hair chungchanga te engkima atia thu nei na po nei haulo thil eng ma sha chang tak tak box si lo hovin an thu thua omtir an tum chin chu a hne thokhat viaw abik takin tun naya social media amitam takin thil ni dan tak tak ang main thu mak tak tak diklo tak tak an soi vak chin te chu aning to lutuka ha thak ati ta ka set to a midang lei chhon tir mak maya en kol tir dai aril ruwa alo om chhauta hialani hei hi just achanga bang tia insoi omara du dan kha ani thunga Omar Khan tuna Miss Universe nei tu Raul Rocha hi bang se midangin chatakin Miss Universe lutna nei ki le theitur khopa cha in en kol chhole jok se adu ani Raul Rocha ta ani chuak chuan thil fair lo le buaina om zui zel aringani Tin Raul Rocha chuan thil sang aron soi fia tel boka akam tam ang rengani mi zong songin fourth runner up zo khan pakhat na dik tak aphu ti an soi sup te churon chang le tin fourth runner up ni ta Miss Cote d'Ivoire chu avisa lama fel lawa oma wangin winner an ni tir lo thu Raul Rocha chon aron soi tatlat maya mi abara khai chiang te e Raul Rocha saidan chuan Miss Universe ani na angin mun tam tak atam the ang ber fang chuak tur le thleng thui thei tur te ram sang zin kwal tam thei tur an du tin soya mase Miss Cote d'Ivoire in visa lama buaina anei atitlat maya
visa lam afel lawa nga ram kalpo theilau tur anga le angin ron soyani Miss Cote d'Ivoire passport chu ramza somsari panga setin anpom law ni inaron soy boka chu tiang ani chunga Miss Universe atan an thlang don ani chuan organization lamtan ahaw tak big don lutukang zongin aron soy fia bokani. Y para los que dicen de Cote d'Ivoire que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Cote d'Ivoire necesita, entren a Google, todos tienen ahí un celular, y busquen cuántos países necesita Cote d'Ivoire visa para poder entrar. 175. ¿Qué? Sí, 175. La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Cote d'Ivoire. Pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Pues claro, queremos que sea Universe. Okay. La que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Winarata na an thlanlo na chania aron soy hi chuan lam siam chop mai ani antia African mi ani awang zoka mihang ani awang zoka pakhat na tir du law angin an soy ani Raul Rocha chu ama po in racist in law lar hat to racist ani ti an soy chin hi adikzia aron fia chia zoki anti Miss Guadeloupe po in Miss Universe President in Miss Cote d'Ivoire chungchang asoy chu alaw sia at hindrim hle maya Miss Guadeloupe chuanin natakin Raul Rocha chu aron chang leta avai vai chuan soi chhong lo maila asei si a toifel takin han soi maila Guadeloupe chuanin winner ani theidon chuang lo ti she chiang sa in elna itel tir thau ti nami aron ti a kan biography ya visa chungchang information kim taka kan tar lan nakaron thelu tikha ilo en reng lo ti na ami ti aron ti ta sia mai ni Miss Guadeloupe chuanin Raul Rocha chu ram shang ai o competition na tel contestant te ho za lo taka aron pu boka Raul Rocha thu soi tele athil kalpui dan chuan athina tirim tak zet mai ni lovin thil za thak top khokani ti inaron tar lang bok Miss Cote d'Ivoire po hianin a title Miss Universe South Africa chu akal san ti aron puang zui ngal bokani Raul Rocha chuanin Miss Universe ta na Miss Mexico Fatima Than ani na chan zinga pakhat nia ngai thei tur thil aron soitel boka athindim thak viau rualin hei chu anui za thak zo kani a chan chu an noizia aron pholang social media followers anga chakjok ti wangvel mai lo ni Miss Mexico chuanin kar khat chung lakin 3 million followers anei bel theya kumsang ni somni pahnia winner ni ta khachuanin kumnga chugin mi noi riat vel chia followers anei bel number in thau na chuan engkimati chiang vek ti te haron soyani Miss Mexico Fatima chu mi puite lamatlan na bik angin aron chwa Let's listen. Ese es el ardor de la gente, porque la gente no tolera el éxito de los demás y de la propia Fátima. Para conocimiento tuyo, lleva en una semana 3 millones de seguidores. Nuestra Miss Universe anterior, que fue extraordinaria, Victoria, danesa, a lo largo de todo su reinado logró 900,000. La anterior, Shanice Palacios, nicaragüense, igual, fue un suceso. La primera vez en la historia que ganaba Nicaragua, y más en un país como lo es Nicaragua. Logró en todo su tiempo y todo este tiempo 2.2. Anterior, la americana, Arboni, a lo largo de todo este tiempo, lleva 5 años, 800,000. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falta? O sea, en una semana 3 millones de seguidores seguramente. Ye adiktova followers chu anga chakhle a mase hei hi chu hairwala ni lo nawan ne na an buaina wangkha ni ti achiang reng maya nawan nen an buai ma khan tu ma in Miss Mexico hi an ngai even lem lo mai ni lovin a ming tak nyal po an chelo nawat ne na an buaina khan a ma lokin nawat chu Miss Grand International winner lo ni to Rachel Gupta nen an lo boy hat boxi a khatya Miss Universe contestant zinga mi nen in mu thiam lo na deu an han nei chole chia kha soizui a hlo phata ni Rachel Gupta chungchanga nawatin hotu lo nga sa bok nen Miss Mexico chan tuan tam pha a contestant dang ain aron lansar phareng boka chu wang chuan Instagram lama social media lama followers an pung ta hlo hai maya chu wang chawa followers nga thut chu ani ti lam reng Raul Rocha hianin a chhut lo jok nge ni Raul Rocha nga idan chuan followers nei tam na chu mi puilam an kana ti na ni ti angjong khan ron chuta adik na chin chu om thowa masia Miss Mexico khesa hi chuanin nawat ne na an buaina wang chau kha ani ati lo thei lovani Raul Rocha in followers chungchang a soilaya aron soi chwata kumsang ni somni pahnia Miss Universe winner chuanin aron changlet ve ngala
followers ang zonga kan inte chin hi chu ka kham to takzet aron ti ni atoi fel viau na aron soi tum kha chu akok zau khop mai a soi di club bok followers te chu tunang laya phei chuan lei chop the ani to le ngala hlut zong te nan man chi to lo boka tun laya followers mai ni lo likers po an lei chop to ania chu wangin he hi chu adik zan lovani tin achalo lam zonga lar ho po in followers te chu an nga thar hluai china Kim Kardashian ma a sex tape pakhat wangin followers an pung hluai mai ni lovin alar pui ma hausak pui thur thur ani kha chu wangin nawad ne na drama nei hada wanga followers pung thut Miss Mexico Fatima le kumsang ni somni pahnia mi dai to Miss Universe winner followers lo khai kin kher hi chu Raul Rocha hian ati lo top tur ati ni anoi ziale organization lian thamlutuk en kultura afin tok la uziate achat tok la uziate ama ngein aron tifia ani bere winner thandana ni chungchanga felhel dewa om tiron soi chuak ma saber tu omar po in tifwa in tile enarin oma Raul Rocha berin Miss Universe organization chu shal angai to athuron soi chuak ta phong mai si a omar du dan thlengei don ni na lang Omar po in akti dan ngai te in social media lama thilaron post har zela hei tu na po popularity vote vel kha aron boy pui le to a Miss Mexico chu top 4 atangial po alolan phag reng lo thu vel aron soi le to ni proof na te po aron da tel boka Raul Rochan Miss Mexico Fatima chu Instagram lama po followers anga chak boka chu wangin mi pui lama atlana hle ani ti aron ti chiang ti angzonga aron soi kha aron changlet ngal deuh chu ani bera nawad nen khan buaina nei hat lo phaise chuan Miss Mexico chu alang sar lo ngotang ti aron lan tirani achan chu nawad nen an buai hat nuwa mi puin an fakron lui lai po in el na huang chung bi ka chuan popularity vote top 4 tak nial po alo lang phabok si lawani Omar chuan in Mexican journalist pakhat Jordi Martin an aron biak na a screenshot chu aron phau chuak tel boka Raul Rocha an Miss Mexico winner ni tir nge atum chungchanga soinavel voice record ane thlap thu Jordi Martin chuanin aron shilani an cheta chuanin Jordi Martin chuan Raul Rocha chuan Venezuela chu winner ani theilawang ti asoi lang nge ya Mexico chu amel chaber lava walk zaber ani lo boka mase winner ani chuan Universe Brentan a chaber don thunga an saktir theidon ti asoi rik na te po a record fu thlapani ome hetia final result chungchang an buai hat nuwa hianin Miss Mexico chuanin title chu midang hlan chhon atum lo mel khop maya mase angoi reng big chuang lo mimal indu sak big na awang chawa winner ni theitia a chungchang an soizui sup nuwa message rap thak tak adon te aron tlang zar hloma achina zara ron posa khitura du tu te polo nga khop mai user pakhat phe chuanin nangle ichung te khanak tu ka thi ulaka ti te aron ti ni chongkam moi lo le rap thak tak manga chilzui shepani a mase Fatima chuan diklo tak crown an chan tir angin ain ngai lem lova chu wangin a title hi chu akal chen phalarin omlo mase aza thak la mai ro akal thunga mi pui tam zokin an du lo le pom theimya lo competition chung zonga ache chat lo zia te po cmm2 mi pui lamin Miss Universe ni tlak ani lo anti to ber nuwa po Miss Universe title pe kha ani tat mai si a chu wangin amatan po za thlaklama akal zo kani nawat nen an buaina vela khan za omna hum chungchang ron soi viau ma se a za omna ti chhezongin akal chhozel zo ka ti lo theilawani ihun ol lutaka khan imit ron titlai bero le movie chi shang action horror romance le series monom tak mani chong ngeya i en theinan Zostream mobile application kan ome Zostream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV chamte in all samtea download mai thei ani e chuti lain nawat heroin nuwa malo tingang maya alan dan chuanin hetia mi puin Raul Rocha le Miss Mexico an troll vakhin nuwa malo tiru hle ni inalang ama organization Miss Grand International lamin campaign an nei chumin mi pui lamin Miss Universe chu cooking show tia an awak vakna nawat chu alo hlim hle maya alo hlim pui hle a anui na sa hle
final result chu fake ani tia an soi chungchang po nawat hianin alo hria a zona po adong hnem ma se nawat po a du to big lava thil na tak takin asoi chhuak phong du to big law final result da thune na nei ve lava fair lo takatling ani le ni lo lama po soi the ani ve anei ve lo ti zongin a in soi fia thak maya a him chin ang zelin zo na te po a chang thiam to khop mai a fing ve thak to ani Miss Mexico po crown nein winner ni ringot ma se engtin nge a title nen chuan na a tho chho zel ti a chang zokin a theina a shat mayanga ti ni nawat hianin nuam ati mel khop maya a video te po in mu shin karinga in che thia mang chu ama in Miss Mexico wangin Raul Rocha khanin attention seeker ti na lo ko to khani a alo zil mol pho shep to a tuna Raul Rocha le Fatima ti an mol pho ve hat thunga nawat hianin nuam ati perin ka siani ole hei thlir tu te in sha chawangin Miss Universe komin hi chu an buai noi maya soi tur po atama soi kim sen po harashiat kim po harbokani chu tiang khop chuanin buai na atam a chenan lewin hnuk doga a chenin thil mak tak tak anon soya chu tiang vel chuani a hetia video ka siam wa ka boy pui mek lai te anin ka post to nuwa si te khanin thu thar te kharon omle loi china ni chu wangin video pakhata hian soi vek khi a har china ti kim hi har chin khop mai chu ti rualin subscriber dang tan ni oma te po local thei to a Miss Universe chungchang bi ka hi chuanin thom lian tak emo poimo tak shat chak om tak te aron thengle te ani chuanin karon ti chhuak thawanga ma se a mor te kan bok nai chho chan tura nga yang o ale thlir tu te tun chuma tan chuan han du tok le phot maila video dang nen ron ki le wat ka tu manga milo ngai chan sak le cheu ula tin ka channel te milo thlir sakama se subscribe button milo la me sak lawani chuan khonga itakin subscribe button kha milong me sakle keu donya ale thlir tu te in sa fai chunga lom thu ga soye